بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Mahuli po as singkatan sa sanglitan ibang pupudjihan tupud sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala salta tap ibang patauron nato in salawat ibang salam nato panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas dahin dito hitukbal namo in sa salam-salaman kaniukatan halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga maastay manghud na mo palanggungan haakama Islam amuin way nagbati laol di madyaga di murungog imaatod amuin program na to pagkabiaksahan hawak to biha ini pagbalik-balikan singkitan insya Allah subhanahu wa ta'ala magsarang sukul kaniukatan sin tuyo niyo iban sin maksud niat niyo marayaw amuin dumungog supaya makapuso makahampit maniyo tiyo dahil mga amuin pangadjian panghindo sin akamata niyo sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas dahil dito mga kataw tayo manghuran na mo kamaasan na mo pag-akama bihayaon masimasikitan nyo yari haamuin sugpat sin piangadjian nato nakawa nato limabay hakitab pag-ianon ad-durusul muhimma li ammatil umma ni Sheikh bin Baz. Ini kitab hawpo nasabot dahin di muna hatungod sinamuin pagparayaw sin itikad nato akida sin kita niyo pagparat siya sin kita niyo iban sin ibadat taniyo insyaallah subhanahu wa ta'ala iban sin mga amuin addat laku tabiat piil palangay marayaw nasabot dahin di amuin jumlahan kamatauran misan wala na nasakop katan sa nasabot sin Sheikh dahin di isarat niya halawm sinamuin kitab niya ini hawpo bihayaon niya rin pakita niyo ha panagnaan sin kitab amuin pag-ianon lang na ad-darusul awal pangadjian panagnaan amuna in suratul Fatiha iban sin kisar as-suwar amuin mga sura hawpo biya na sinagi siabot niya rin suratul Fatiha iban sin mga sura hawpo nasabot na sin kita niyo misanda kuman amuin maana maniw ti ubihan amuin bang man na to kahatihan sababing maksud sing kita bini bukon datul magpaluag sa at least awon biya mga kalabayan nato kadungukan nato awong pangaan nato tiyo misanda kuman bihat to nasabot sing kita niyo suratul Fatiha muna iban sin mga kisarus suwar amuin mga sura hawpo siabot sin Shaykh dahil long nireng hasura zalzala sambil pasura an-nas pagpuas sin suratul Fatiha in sura hawpo amuin isarat sin Shaykh dahil nireng hasura al-zalzala sambil pasura an-nas muna reng hasura al-zalzala idha zulzilatil ardu zilzalaha pag-ubos sura al-adiyat pag-ubos sura al-qari'ah pag-ubos sin sura al-qari'ah at-takathur pag-ubos Quraish, pag-ubos Humazah, pag-ubos Suratul Fil, pag-ubos muna lang ta Al-Zalzala, pag-ubos Al-Adiyat, Al-Qari'ah, pag-ubos At-Takathur, pag-ubos ito Suratul Asr, pag-ubos ito Surah Al-Humazah, Suratul Fil, ubos Quraish, pag-ubos Ma'un, pag-ubos Al-Kawthar, pag-ubos Al-Kafirun, pag-ubos An-Nasr, pag-ubos yato Al-Masad, pag-ubos Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Amo yatong dahil mga
surah haupu bihan kabayaan sin Sheikh insyaallah subhanahu wa ta'ala misanda kuman makna tiyo bihan maksud tiyo kalabayan sin kita niyo bang magdulin Allah subhanahu wa ta'ala kadihilan kita ni waktu sabab maksud sin kitab ini bukunda magpaluag tuod biya na sinagi sa bang man awon biya mga makaingat kita niyo makahati kita niyo makna maniyo tiyo iban sin kamaksuran niya maniuti ubihan dengan mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amun kabayaan sin Sheikh dahin diha pangadjian panagnaan suratul Fatiha iban sin mga surah haupu na hinduan na kita niyo bangbiya dinin atulan sin paghati sin Quran muna labay rin ha pagtulkin amuin basahon sin magbabasa amum maingat mamassa dungugon sin kita niyo marayaw biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa aming Quran ni maog habiyayat to indagbus niya biyasta sin Jibril dungog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apanaisab biyasa hati niya tul labay ray nga pagtulkin in pagtulkin amuin basahon sin tao hibayta sin tao bihan sabuton sin tao diulungog mo bihan akan na biya sin amuin bangin tausong na mapatay amun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum bila ilaha illallah imaksud yan amuin tao buhi pa siya nagdara napas ipatulkin imaksud sin pagtulkin amuin basahun kay mo salta diurungog mo bihan diurungog sin matatay mo kaya sayuhan mo bihan bukun hindi kato ing kabiyaksahan amuin maksud kanila sin pagtulkin amun ta umiamatay na ritun hakubul nabukon amun ating kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam akan na impagdihil maksud sin mga hadis sin labi-labi na Quran subay makad kita niyo unuin amuin pagdihil maksud sin mga nakauna mga salafun salih bukon amun magdihil kita niyo maksud sin kato ing kabayaan dahil di hatungod sin hadis yato amuin tausong na mapatay hipatulkin na pagka sin Quran, yung pag-ingat sin Quran, muna labay lang pagtulkin. Bangin tulkin, hinduan mo sa upa, may sin Quran, yato na lawam skubul, miya matay, ano pa yung paida rin? Di na makarungog. Di na makahati. Wa in sami'u mastajabu lakum. Ito yung paruman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na, tuwero na paida niya, bangin amuin, dito na kahakul, maghindu sin Quran, magpasa sin Quran, na. Imaksud sin tulkin, amuin tao makasayo pa ang papangdungog niya. Labi-labi na yung Quran, bihayat to. Pag-ubos, basahon. Pag-ubos, hapalon. Nasabot na to yan, panagnaan. Ubos, lang na sin Sheikh, at niya, iparihilan kato, maana misa maksud, maniu-tiyo, biha misa bukon na lang tamataw. Amuin, limaya jibupah mo. Amuin, kaya wajiban, hatihon sin kita, misanda ko maniu-tiyo. Masikita niyo rin diha, amuin, Suratul Fatiha pagyanon. Suratul Fatiha yari pagkita niyo masi nasabot na to yung mga amuin mumayyizat in amuin Suratul Fatiha nakabidda siya rin hakaibanan surah insa alhamdulillah nasabot na to yato iwan si mga kalabihan sin surah ini piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala rin hakaibanan surah bihan aun hatinayin surah ini surah dahil mga sura sa lagu-lagu halom sin Quran nagdara siya sin makna maksud sa lagu-lagu nasabot na to ang biadin atin niya makna nasakop maksud sin sura amin suratul Fatiha in suratul Fatiha biya na sin agi pagkabiyaksaan sin kita niyo iban wayron dahil mga ummat muslimin hindi nila mahapal in sura ini mahapal nila katan misanin namun sibi-sibi pa yaw mahapal nila sa kalagihan sin kita niyo amuin hapalon nato salta kahatihan nato imaksud niya salta bang kita niyo magbasa kaniya amuin aun tadabbur amuin dara yung halawang pangatayan nato tiatali nato pipikil nato bang unimbiyasa sin kita niyo sabab in suratul Fatiha iyan in nagdarama na sa lagu-lagu yan yung pagtauhid dahil doon iyan inamuin pagsabot sin adlaw kiyamat iyan inamuin atulan sin kabuhianan mo karayawan mo dunya mo iban sin akhirat mo iban sinamuin mga tao maka mo pamintangan hakarayawan hiba nakangian
amuin nagparuntungan sila, iban wala nagparuntungan yan, katan. Iban sin pagtungbas, haadlaw kiamat, yan, nasabot ha suratul Fatiha. Isarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hakan na amuin suratul Fatiha, kiyanganan siya, dahil mga umul kitab. Amuin ina, sin kitab, amunayin Quran, mahamulya. Sabab bang yan, imyan kita yaun ina, doon kaniya kata magbalik in kataan uno-uno hamun halawman niya. Biasa parati ina anak kataan niya namun mapuas din ito magbalik matukan niya ununin kalagihan iban kataan kahingatan niya iban yatto kaniya kataan yatto ha ina bang long tabihan day-dayun. Siabot katusin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga siyara bang kita niyo magbasa sin Quran muna amuin mag-istiada kita niyo. Amuin mamasa kita niyo sin a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Siyara ini kato tanyo bang kita niyo masa sin Quran misambukon na Fatiha duwa hindi nga Fatiha amuin mamasa kita niyo sin a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Pag yanon al-istiada magpatilibon kita niyo ray nga amuin syaitan amuin li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rajim amuin giwa sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga amuin rahmat niya magpatilibon kita niyo. Sabab dahil nga mga amuin subay kita niyo magpatilibon muna rin nga syaitan bang kita niyo mas sa Quran. Sabab in Quran ang kanang kita niyo magpatilibon dahil dito rin nga mga syaitan amuin mananasat kato tanyo manusia piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Quran bang kau sumuok na maun masa na kau kaniya abila piara yaw min pagbasa mo in Quran yan doon halaw man niya in pamandu sa rayaw in hidayat pamano siya amo in hikarayaw sin pagdunya niya kabuhianan niya dunya niya iban sin pag-akhirat niya labi-labi na yan halom sin Quran na maliso di mawaya in syaitan bang imano siya mabihayat to amo in masya siya sin Quran daray nga pangatayan niya tiatali niya bang unin biyasa niya, concentrate siya, way amuin pikilan niya ununo, taliun niya imma na sin biyasa niya. Dahil mga sabab, amuin kita niyo bihay ni mga ji, humati kita niyo sinamuin tafsir, maksud, sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay rin mga waktu amuin bihay ni, pagpangadji, inini, hamuk dahil mga sabab amuin ikahati sin kita niyo sin maana sin kalam sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil hatiap-tiap Muslim kaya wajiban siya humati sin amuin kalam sin Allahu subhanahu wa ta'ala hasupaya aun mahinang guideline hakabuhi niya bang siya mabaya sumanyang ingkabuhi niya hadunya sambil pa akhirat subay siya magbalik humati sin kalam sin Allahu subhanahu wa ta'ala hatihun niya salta pagubos niya hatihun ingatun imaksud sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ubos ang gautaan niya. Wayroon na san mga maastay manghud na mo palanggungan ha agama Islam kabakan nato sulat amuin basahon sin kita niyo aun karayawan niya aun pahala niya kya janji amuraing Quran mahamul liya hambuok basa tanyo sin Quran hangpo impahala niya ang kannalaw na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung pagdihil pala sin tungbas sin Allah ta'ala la aqulu alif lam mim harf walakin aqul alifun harf wa lamun harf wa mimun harf bukun biya siya parati sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inambuok huruf amuin laong na alif lam mim hangpo impahala niya sa impagyanon hangpo impahala niya amuna in hambu huruf biasin alif hangpu in lam hangpu in mim hangpu hati niya in alif lam mim yaum tu huruf siya katluan in karayawan niya wairun nasan kabakan na to biasin namun Quran na to mahamul liya iban lagi in Quran mahamul liya piya pahalihala sin Allah subhanahu wa ta'ala salta inini hidayat pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan manusia suratul Fatiha biya na sinagay bang kita niyo masa
sing Quran suway kita niyo mag-a'udhu billah, mag-isti'ada, magpatilibon kita niyo ray ha Allah daing ha magpatilibon kita niyo ha Allah subhanahu wa ta'ala ray ha amuin panasaw panasa chin syaitan bang kita niyo masana humatina dumungog na mangadji na sing Quran. Labi-labi na lang ta mamassa, maksud di mamassa sing Quran, subay kita niyo mag-a'udhu billah inisyara katu taniyo. Bihan, alhamdulillah. Pag-ubos, bismillahirrahmanirrahim. Siyabot sin, ada hindi suratul Fatiha. Pag-ubos kita mag-a'udhu billah, mag-bismillah, kita muna lapal, bismillahirrahmanirrahim. Ini at iniya kabtangan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mangayo kita tulong iban tabang dahil Allah subhanahu wa ta'ala haununo na pakarajaan ini biasa parati at inimba law na si mga ulama lil isti'ana amuin mangayo kita tiniya pangayo tulong iban sinamun tabang biasa parati bangkaw masana sin Quran mangayo na kaw tabang Allah subhanahu wa ta'ala bayang ulungon, bayang kasihon, amuin, tabangan niya kaw, tulungon niya kaw, hapagbasa mo sinamuin Quran niyaon. Sabab, bang wayron tulong, tabang sin Allah subhanahu wa ta'ala, imano siya, misang mamasa kahunitan. Ang kanara hindi, ununukatan, subay kita tagnaan tarayng ha, amuin, bismillah, supaya aun barakat sinhinang, lagi, aun tulong, iban tabang kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mapakaan ka to taniyo misan yang mabugat. Pagubos lang na alhamdulillahi rabbil alamin. Amuin atinya alhamdulillahi rabbil alamin. Pagubos kita nag bismillahirrahmanirrahim. Imiyang kita alhamdulillahi rabbil alamin. Bialikan ta amuin nagsukur kita namudji kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan tag-atasan tagpapanjari atawakan Tuhan singkatan alam. Ingkatan amuin mapuas dengan Allah subhanahu wa ta'ala amuin makhluk ya panjari ini amuin pagyanon alam long na sa mga ulama pagubos ar-Rahmanir-Rahim amuin Tuhan bayang ulungon bayang kasihon bayang ulungon haipon niya bayang kasihon ha mga amuin mu'min amuin atawa tao nag-iiman, nagpaparatsaya, nag-aamal sali, miyamagad sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lima layo dahil haamin liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ang piagbiddaan sin Ar-Rahman, iwan sin Rahim. In Rahman, hati niya ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, saplag pakataan piapanjari niya. Ar-Rahim, amuin ulong, iwan kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, tartanto sadya hamanga hisiyo in kya kasihan niya. Bukun sibu inamuin maksud niya bihan atawa long tabihan imana niya. Malik yaumiddin amuin Tuhan tag-atasan atawa Tuhan tagdapu sin adlaw kiamat. Tuhan tagdapu sinamuin adlaw kiamat. Tuhan tagmilik, tagdapu, tagatasan, tagkawasahan sinamuin adlaw kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amuin Tuhan mapatut pagtag-ipunan, pag-ibadatan, iban iyyaka nasta'in. Amuin Tuhan mapatut pag amuin pangayuan tulong iban tabang singkataan amuin ipon niya. Wayroon Tuhan amuin mapatut pag-ibadatan, iban pagtag-ipunan amuren Allah subhanahu wa ta'ala, iban pangayuan tulong amuren Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi amun kahalan sin pag-ibadat, iyyaka na'budu, hati niya pakain kita mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ra, iyyaka nasta'in, mangayo kita tabang, iban tulong pa Allah subhanahu wa ta'ala ra. Iyyaka na'budu, magparagbos kita sinamuin, laong tabihan, sin kalima la ilaha illallah, iban sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, magpatindog kita sin pagtauhid, batalon tayong pagsirik, magpabuntol kita sin kaihlasta, hati niya magpalayo kita rin hariya. Iyyaka na'budu, amuin
Allah subhanahu wa ta'ala in subayta pagmabukaan, amuin pagibadatan, amuin siyara ingkatan, amuin tag-atasan isinununong katan, iban magpalayo kita dahil nga amuin long tabihan magtakabur kita, amuin long tabihan magbilib kita habaranta sining kita maingating katan, inyatu pa Allah subhanahu wa ta'ala in katan pag-ibadat, in pagtauhid, in pag-ikhlas, in pagpalayo dahil nga sirik, in amuin long tabihan pagtawado, pagpatikupo, pagpatibaba, pagkahi subay pa Allah subhanahu wa ta'ala, kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpatilibon dahil nga pagtakabur, dahil nga amuin long tabihan pag atud habaran in kita maingat, pag anib dahil nga sirik, pag anib dahil nga amuin riya, iyat tukatan subay amuin magpatilibon kita dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Makaba talya tukatan sinamuin iyaka na abudu pag-ianon, amuin pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakanin iyaka na abudu ini, nasabot dahil nga mga maana, ini ni nagdara sinamuin laong tabihan syara, isarat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Fatiha, iyaka na abudu, ini ni sabab in ibadat, iyaka na'budu kay mura kami ya Allah mag-ibadat, in iyaka na'budu in ibadat pag-ianon wayrun deng ha mga ibadat in way nagdara aturan undang-undang sara akan na in iyaka na'budu dahil nilang na si mga ulama isyarat sinamuin aun isyarat sin Allah subhanahu wa ta'ala kasara-saraan yan na suratul Fatiha sa nasabot na kaybanan sura wa iyaka nasta'in atin niya patuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala rakitan yu magtag-ipo mga tulong iban sinamuin tabang ang kanalang na si mga ulama atungod sin ibadat dahil nga mga amuin makna nila laong nila nasabot sin ulama ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al al-zahirati wal batina. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Ununo na tibayhuan amuin ununo na tibayhuan amuin hika lasa kaymo iban hikarida kaymo sin Allah subhanahu wa ta'ala deng naman hakaw liban sin piilmo sibudakan lahil liban sin batin amoy ating pag-ianon ibadat amoy ating pag-ianon ibadat amuin ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirati wal batina. Ununo na tibayhuan amuin long tabihan nasakop deng naman hakaw liban simpiil lahi liban simbatin hamaksud long tabihan pag-ibadat amoy ating pag-ianon ibadat ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Uno na rin dito amuin jami' nasakop long tabihan uno na tibayhuan amuin kaw liban simpiil sibudakan nakatatampal liban sin nakatatapuk amuin kugnit kuhibal sin manusia inyato matawag siya rin nga mga amuin pag-ianon ibadat pagubos deng ha mga amuin istiana suwaing katan pangayo tatulong iban sinamuin tabang tupot sadya pa Allahu subhanahu wa ta'ala pagubos ihdinas siratal mustaqim atinya ininireng ha mga amuin pangayo dua pa Allahu subhanahu wa ta'ala bangman kita panduan paamuin dan mabuntul amuin dan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin agama Islam siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amuin kya pandu sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin napasud sin Allah subhanahu wa ta'ala para niya mabuntul amuna yung mga النبيين والصديقين والشهداء
was-salihin. Amo na mga kanabihan, iban si mga siddiqun, iban si mga syuhada, iban si mga salihun. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amo na ini bukon long nabi asim mga kiabong sihan, kiadukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na mga Yahudi, iban si mga Nasrani. Sabab indua tumpukan ini dahil mga manusia ini, ummat sila ini, ummat na kauna, sila na ini in kiabong sihan, kiadukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin Yahudi. Sabab in Yahudi dahil mga ummat, makahati, sa in sila ini, wayroon nila, piag-anggaw taan, piag-amalan in kiyahatihan nila. Dahil kasabiat to, kiabong sihan sila, kiadukalan sila sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikian, in mga sila Nasrani, sila na inin tao, ummat, amuin masubi sa maghinang, sa halawm kaawam, mabaya sila maghinang, sinamuin hinang pag-ibadat, pa Allahu subhanahu wa ta'ala, sa di sila mabaya humati. Dahil kasabiat to, kiabong sihan sila, kiadukalan dasab sila sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini manunjoki hisiyo-siyo inday nga mga sambil pabihayaon bangaon miyagad haatulan nila to himinang simbiasin hinang nila to dahil nga mga bihayaon labi-labi ng mga Muslim akad daray nito sambat si mga nasabot sinhambok alim biakan Sufyan ibn Uyayna long niyaman pasada min ulamaina papihi syabahun min al-yahud. Isiyo-siyo in amuin kimangi dahil mga ulama singkita niyo. In yan long na biada sila dagbus si mga Yahudi. Damikyan waman pasada min ubadina papihi syabahun min an-nasara. Isiyo-siyo sablong na kimangi dahil mga amuin masub mag-ibadat sa di mabaya humati dahil mga amuin mag-ibadat sa jarengkato, di mabaya manuntut ilmu, papihi syabahum minan nasara. Inamuin, biada sila lang nasa parati, dagbus si mga Nasrani. Amo na tumagkulang maglawi, in kahaupuan niya, sinmaana sinamuin, suratul Fatiha. Sa dahil mga amuin, masuok, kapahaman tamarayaw, kahatihan ta insya Allah subhanahu wa ta'ala, hikatabang kato, ikahati ta sinamun sura ini aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sabuti Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam farman sin Allah subhanahu wa ta'ala qasamtu sala baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al sambil pakahinapusan sin hadis di pakita niyo makakattu insyaallah subhanahu wa ta'ala asal da masabot na tudayat to in suratul Fatiha biasin pagkabiyaksahan aun doon long tabihan way na problema in suratul Fatiha ittifaq in kataan ulama hati niya 7 ayat siya 7 ayat in amuin suratul Fatiha sa aun khilaf sabuton na mo ini sabab biya pag kabiaksahan di kato yan magkasabot singkat aun dahil mga tao maghajat humati sinamuin para kaala ini unulong na in bismillah lamud siya rin nga suratul Fatiha atawa bukon siya lamud ha suratul Fatiha insyaAllah subhanahu wa ta'ala kahinapusan ini masabot sinamuin kita niyo magkulang maglawi in suratul Fatiha aun in bismillah suratul in bismillah Fatiha inyan khilaf inamuin ulama doon unulong na in bismillah agad suratul Fatiha atawa bukon siya agad atawa lamud siya suratul Fatiha atawa bukon siya lamud inyan khilaf in mga ulama dahil doon sa ittifaq in ulama in suratul Fatiha yaun 7 ayat siya sa uno in suratul Fatiha in bismillahirrahmanirrahim agad siya ha suratul Fatiha atawa bukon
Aon dahil nga mga ulama, laong nila in Bismillahirrahmanirrahim, lamud siya, agad siya, suratul Fatiha. Dahil nga sabiat to, bang sambahayang amuin, biya mga sambahayang magpatanog yaon, wajib siya basahon. Wajib siya masahon, di siya manjari tinggalan. Laong nila sabab in Bismillahirrahmanirrahim, lamud siya dahil nga suratul Fatiha. Laong nasing kaibanan, in Bismillahirrahmanirrahim, bukun siya lamud dahil nga suratul Fatiha. In Bismillahirrahmanirrahim, bukun siya lamud dahil nga suratul Fatiha. Dahil nga sabiat to, bangsaw pa makita, imian in Bismillahirrahmanirrahim, lamud siya ray nga amuin suratul Fatiha, di taman jari amuin laong tabihan tinggalan in Bismillahirrahmanirrahim, subay tatud basahon biya sinamuin panagnaan kaul sim mga ulama. Labi-labi na biya mga sambahayang amuin, sambahayang magpatanong, aw patanugon biya mga Maghrib, Isha, Subo, patanugon in duaruang karakaat makauna, subay ta patanugon isab. Amo ato yung maksud. Inikarwa niya, amuin Bismillahirrahmanirrahim, bukun siya lamud dahil nga suratul Fatiha. Amo ato yung amuin long tabihan, Allahu alam, long ta amo ato yung dahil nga mga makusog kaul, sin ulama, amuin long ta kasabunalan niya in Bismillahirrahmanirrahim, bukun siya lamud dahil nga suratul Fatiha, dahil nga dalil amuin muna dalil amuin hadis ilahi, amuin hadisul Quds, iban sin hadis hi Anas ibn Malik, insyaallah subhanahu wa ta'ala masabot sin kita niyo. Muna amuin hadis sabot Abu Hurairah, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisul Qudsi, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, qasamtu sala baini wa baina abdi nisfain. Atin niya, biyahagi niya in suratul Fatiha, paruang kabahagi. Niyanan in suratul Fatiha dahin di as-sala, in suratul Fatiha dahin di, niyanan siya sambahayang as-sala, lang na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, qasamtu sala baini wa baina abdi nisfain. Niyanan siya sambahayang sala dahin di in suratul Fatiha, sabab sing kalagguan sin sura ini. In sura ini, di masampul na, di masain sambahayang, bang mo ini di mabasa. La salata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Atin niya, wayroon, masa sambahayang simtao, bang niya hikawin tinggalan niya in amuin suratul Fatiha. Dahil nga sabab, sin kalagguan, sin suratul Fatiha, niyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala as-sala. Dahil di. Long niya, qasamtu sala baini wa baina abdi nisfain. Biyahagi sin Allah subhanahu wa ta'ala in suratul Fatiha, paruang kabahagi. Faida qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila laong na imian in ipon ko alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jal, hamidani abdi. Dahil nga sabi ito, yung maksud dahil di, amuin bukun imian in Allah subhanahu wa ta'ala, apabila mamung in ipon ko Bismillahirrahmanirrahim, bukun bihatuin amuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya tiagnaan niya in suratul Fatiha dahil nga amuin alhamdulillahi rabbil alamin, hadis ini parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faida qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila laong na mamungin ipon ko alhamdulillahi rabbil alamin, in pamung sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamidani abdi, piyudji ako sin ipon ko. Imaksud dahil dito, tiagnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in suratul Fatiha, dahil doon ha alhamdulillahi rabbil alamin, bukun Bismillahirrahmanirrahim. Akan na lang na si mga ulama in khilaf dahil doon in Bismillahirrahmanirrahim, uno siya aya mustaqilla, ayat siya amuin long niya
mustaqilla nanununggali ayat siya amuin mustaqilla nanununggali hipag amuin hautan sinamuin tiap-tiap surah halom sinamuin Quran yaon. Dahil di biya na sinagi nag-ittipak yung mga ulama in suratul Fatiha 7 ayat siya sabab umpar man sin Allah subhanahu wa ta'ala walaqad atainaka sab'an minal mathani aun amuin piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat 7 pupudjihan amunin suratul Fatiha sa in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sinamuin mga Quran yari biya basa singkitan nyo halom 5 singkitan nyo bihayaun in suratul Fatiha hati niya bangta itungon in ayat halauman niya pituin taud niya in panagnan ayat bismillahirrahmanirrahim insyaallah subhanahu wa ta'ala kitaon nato bang biadiin in pagtartib sin 7 ayat amuin bang in suratul Fatiha magtagna daing alhamdulillahi rabbil alamin bukun siya rin nga amun bismillahirrahmanirrahim biya sinamuin Quran yari halom 5 singkitan yung bihayaon sababin Quran amuin biya publish kaybanan yan kamatauran biya sin mga publish biya amuin susulat biya malikpahad biya namun susulat sin Quran yaon taba malikpahad in Quran in suratul Fatiha hati niya lamud in bismillahirrahmanirrahim amuyat to lamud in bismillahirrahmanirrahim ha surah al-Fatiha ha amu in laong nila in bismillahirrahmanirrahim sabab doon sila amu in kaul atawa doon sila in basis nila in bismillahirrahmanirrahim lamud daing ha suratul Fatiha sa imbeta sin kita niyo bihaon biya na sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ilahi hadisul quds amin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala atiniya in suratul Fatiha magtagna daing alhamdulillahi rabbil alamin bukun daing bismillahirrahmanirrahim hadis amin ilahi hadis qudsi siabut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis daing kan Abu Hurairah qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain wali abdi ma'asal fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah azza wa jal hamidani abdi apabila laung na sin Allah subhanahu wa ta'ala mamung in ipon ko alhamdulillahi rabbil alamin in agi sin Allah subhanahu wa ta'ala piyudji ako sin ipon ko tiagnaan niya ray nga amo in alhamdulillahi rabbil alamin fa idza qala ar-rahmanir rahim asna qala Allah azza wa jal asna alayya abdi apabila na isa mamungin ipon ko ar-rahmanir rahim unin agi pamungsin Allah subhanahu wa ta'ala asna alayya abdi hati niya biyalikan na isa piyudji na isa bako nagbalik sin ipon ko fa idha qala al-abd apabila mamung na isa bin ipon ko laong na sin Allah subhanahu wa ta'ala maliki yaumiddin imyanin Allah subhanahu wa ta'ala majjadani abdi qala Allah azza wa jal majjadani abdi hati niya liaggo ako parman sin Allah subhanahu wa ta'ala liaggo na isa bakulaw na sin ipon ko fa idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah azza wa jal hada baini wa baina abdi nisfain intungaan sin suratul Fatiha iyan ha amuin iyyaka na'budu inyan tungaan sin suratul Fatiha intu ayat iban sin tunga amu yan intungaan sin suratul Fatiha dahil nga iyyaka na'budu sabab in dahil nga amuin alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inyan hak kataan sin Allah subhanahu wa ta'ala yan kapatut hak sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtauhid in pagibadat inyan in pagpuji inyan in pagkawasa inyan Allah subhanahu wa ta'ala katan
Dayon na wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inyaon hak isab sinamuin ipon amuin piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ibadat hati niya hak sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pangayo tabang inyan hati niya mari paipon piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia. In maghajat tatabangan bukun Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, imaghajat panduan pada mabuntul hinduan mangpakain amunay mga manusia. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ang kanalong nasin apabida faida qala al abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala Allah azza wa jal hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Amuna tulong na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala inamu inhantara sin ipon. Amuna tulong na sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin hatungod si mga ipon kukatan. Ununin namun hajat niya pangayon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala hilihilatu kanya katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sinamuin hadis quds. Nabang nato kitaon hamuin haayat bihan sabab daing ha mga balaga sin Quran amuin ayat niya magtugda-tugda. Ibanin ayat niya bang haupo isabin amuin iban niya. Bang mahaba isabin iban niya. Kitaon nato yung suratul Fatiha aung piagbiddaan sinamuin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amuin mabilang siya agad dua ayat. Ang kanalong na si mga ulama bang kita amuin magkawa bang biadiin in suratul Fatiha magtagna siya ray nga amuin alhamdulillahi rabbil alamin. Sabab biya na sinagi in Quran aun balaga niya aun long tabihan amuin magsibu-sibu siya bang inayat mahaba bang inayat mahupo-hupo in amuin siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mamarahi siya hati niya dua ayat. Di siya makasibu biasin alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suway mo itungon lang mo daing alhamdulillah rabbil alamin panagnaan ayat, arrahmanir rahim hikarwa ayat, maliki yaumiddin hikatu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hika upat ayat, ihdinas siratal mustaqim hikalima ayat, siratal ladina an'amta alaihim hikaunum ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin inyan hikapito ayat. Magkulang maglabi suway bihati na mong pagkawa. Iban hadis din kan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu laung nabihan sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin wa la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Nakasambahayang ako laung nabihan hatay ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban hi Abu Bakar iban hi Umar iban hi Utsman amuin nangukabi sila sin suratul Fatiha bukun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Wala sila nagsabot bismillahirrahmanirrahim. Sain nasabot nila pialadyo nila alhamdulillahi rabbil alamin bukun bismillahirrahmanirrahim. Imaksud di wala yajharun wala yadhkurun ay wala yajharun. Way nagpatanog sin bismillahirrahmanirrahim. Dahil nga sabiat to in kahaupuan niya mga maas tay manghudna mo magkulang maglabi bang kami nasa paamon human in suratul Fatiha bukun siya lamud in bismillahirrahmanirrahim. Hakan na dahil nga mga paida sinamuin khilapyat to bang kita nagsambahayang amuin wala kita nakapamung wala ta nabassa in bismillahirrahmanirrahim direct kita pa amuin alhamdulillahi rabbil alamin sibuda sambahayang aun pagpatanog ni Eban Sinway inyat to di da maunin sambahayang tasahiray namuin sambahayang sinamuin kita. Sabab in kahapuan niya in bismillahirrahmanirrahim bukun
siya lamud dahil nga suratul Fatiha, in suratul Fatiha magtag na siya ray nga amuin alhamdulillahi rabbil alamin, dahil nga amuin nakawa nato hadis Quds, hadis ilahi parman sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot sin kita niyo kasamtu sala bayni wa bayna abdi nisfain, sambil pa hinapusan sin hadis. Amoy ato magkulang maglabi in amoy mga khilaf sin ulama hatungod sinamuin bismillahirrahmanirrahim uno lamud siya rin nga suratul Fatiha atawa bukon siya lamud dahil nga amuin suratu al-Fatiha. Magkulang maglabi mga maastay mangud na mo palanggungan ha agama Islam dahil nga mga amuin ikatawang sing kita niyo hipaghati sin maksud sin tafsiran sin suratul Fatiha amuin hadis sin kita niyo nasabot na to hadis Quds, hadis ilahi amuin kahinapusan hadis nasabot sin kita niyo amuin kasamtu sala bayni wa bayna abdi nisfain. Hakan na rin ang mga paida hadis yato in kita niyo bang kita niyo magbasa sin suratul Fatiha subay ayat-ayat sabab suratul Fatiha yan labi-labi na sambahayang doon natuda mara magsambong laong in Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yato long niya paida qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin, apabila mamungin ipon ko alhamdulillahi rabbil alamin, long niya mamung magtuin Allah subhanahu wa ta'ala piyudya ko sinipon ko ubos na isab ar-rahmanir rahim, long niya biyalikan na isab sinipon ko yung pagpudjika ko imyan na sabin ipon long niya malik yaumiddin, imyan na sabin Allah subhanahu wa ta'ala liaggo ako sinipon ko iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, sambil pagkahinapusan sinamuin hadis amuin hadis Qudsat to marata magsambong laong in Allah subhanahu wa ta'ala hasuray niya. Hakan na bang kita labi-labi na sambahayang dahil nga mga amuin tao takapik hisiya amuin dahil nga mga ikakanap tumanina sin pagsambahayang sin kita amuin bang kita magbasa sin suratul Fatiha ayat-ayat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suway bihat to way rasabsaan niya maglangkos sa insaraw-rayaw labi-labi na sambahayang suway bihat to bat doon hasurayan marata niyo magsambong laong in Allahu subhanahu wa ta'ala. Mahuli mga maastay manghud na mga agama Islam patubtubon na muna sa jaray dito bangsa upama aw mga kabtangan namo dito nasa paamuh niyo man sababin niya to dahil sadya kamu ibang bangaon sa upama kabtangan namo amun imamu inya to baha tawpik dahil ha Allahu subhanahu wa ta'ala magsarang sukul kami kanyo katan amun may nagbati laul di murungog hatiranan sing kami muna patauron nato in pagsarang sukul nato pa Allah subhanahu wa ta'ala iban damikyan iban magsalawat daran kita niyo para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahuli patubtubon nato na sa jaray nito wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.